Unatoka sehemu gani? Unaitwa nani? Wakati utuambie historia yako bwana kwa kifupi. Nitwa Byishimo Muhire ambaye ulijulikana kwa jina la Pilipili. Pilipili. Yani kwenye mpira hapo. Njewe mvuka mu Minembwe. Ahantu bita ku Monyi. Naongiye hano shike hano hageze 2007. Bagirira kariyere nziza arico gihe natangiye umupira. Dakina ntangira kwanza nashitse ja muri academy ikipe yari y'abana hano. Baranzamura nakinye umwaka umwe bahita banzamura mu ciciro ca mbere ariyo equipe ya mbere nationale y'inkambi ndayikinamo nari nzi umupira cyane. Rero afana bacu tuno watera twabatera intege kuko demi finale ni match ikomeye kandi match twaherutse gukina ejo bundi kwa mbere team tuzora nayo niyo twakwaye kandi twaye muri demi finale tuzohura nayo muri demi finale dimanche ariko twabatera intege abafana bacu twabwira bazadushigikire ko tsobeze byishimo baramaze kwiha umunsi bari kwavuga ngo twavuyemo ariko turakosora ibintu twari bija mu buryo ubunye turi mu demi finale kandi turizera ko demi finale tuzahushuka na finale tukayitsinda nta kabuza. Naitwa kwa majina Kashindi Cedric, na mimi kwa mkimbizi hapa kwenye kambi ya Msasa. Ulitoka sehemu gani? Nimetokea Walungu. Umetokea Walungu. Nitwa Serugo ku mazina yanje abavyeyi bampanze ariko rizwi cyane ni Karasco. Iyo ufashe umupira tuzatwumva induru cyane byagenze gute Karasco? Niko ukunda nyine kwa abantu wenda abantu bagira amaraso kwegana ukuntu bakamwishimira. Wenda imikinire yanje si myiza cyane ariko mikesha Imana kuko byose tubikeshwa na Yesu. Kandi wemera Yesu cyane. Tukoresha imiti nk'uko abakinyi twumva ngo bakoresha imiti yo gukundwa yo gutsinda. Koresha impano Imana ampaye. The Flash bisigura ngo umurabyo. The Flash ni umurabyo. The Flash ni umurabyo. Urakoze Murama tubitse ko ari umusore ukomoka mu Rurambo ni mu misozi ihanamiye Ibuvira hariya ni muri territoire ya Uvira none. Hicho kipindi sana kumbuka ilikuwa ma 2008. Ma 2008 ndio tufungua hiyo Sosoma. Tulikuwa tukingali wapeti sana watoto. Kuna pita miaka 16 kama sijidanganye. Na misita na misaba. Nikizani hivyo. Mbaka saa hizi je banyita ku mazina yanje abavyeyi banyita Semahoro Mukiza. Yegeze microphone. Ku mazina yanje abavyeyi banyise ni Semahoro Mukiza. Tuyani Musasa. Ndi umukinyi wa The Flash mu bakinyi bakunda gufasha hagati. Ndi umukinyi ukina hagati gatandatu kandi ndi umukinyi mazi minsi kina The Flash mazi myaka myinshi kuva nashikana mu nkambi mu kipe maze gukina. Ariko ukomoka he muri Kongo? Muri Kongo nkomoka mu Mine. Sawa murakoze. Nanje nyitwa Mujanama Mibakanyi. Ariko nkabanze kwizina rya Varane. Nanje ndi mu bantu bakuze muri football. Nageze hano 2007 mu nkambi Musasa. Niho natangiriye gukina. Ukomoka he uva he? Ukomoka muri Kongo ahantu bita mu Rurambo. Mu Rurambo ni muri territoire ya Fizi. Ya Fizi. Kwa majina yangu naitwa Ishara kwa jina ya familia Limpatiaga. Na niko numero 2 wa The Flash. Kijana mfupi lakini ambaye ana speed ambayo isiyoeleweka. Wewe unakimbiaga sana? Unatoka sehemu za wapi? Mimi natokea Sange. Ni mtoto wa Sange mteritoire ya Uvira. Ya Uvira. Ndio. Mie majina yangu ya ukweli naitwa Selemani Janvier. Wengi wanapenda kuniita jina la Mboso. Mie niko mwi championnat, tulichezaga championnat ya kwanza, tukamaliza tukabeba kikombe. Championnat ya pili, mimi niko kapiteni wa The Flash. Mboso ni kapiteni wa The Flash, kapiteni wa timu hii. Alafu ujumbe gani unaweza ukawape unatoka sehemu gani Kongo? Mimi natokea Mangambo za Bubembe. Mangambo za Bubembe mu territoire ya Fizi. Sehemu za Baraka. Baraka. Ubu nyine turi mu yindi championnat tugeze demi finale. Equipe twatsinze n'ubundi ejo bundi kuri finale niyo dufite guhura muri weekend ku cyumweru.
ni ukuvuga yuko shampiyona ya Galas ya Foundation. Galas, ya Galas Foundation ni umusore wakuriye hano. umusore wakuriye hano mu nkambi turamuzi Eh. cyane karaduteza imbere. Iyo niyo finale dufite demi finale na finale. Rero ikintu je no ushaka kwizeza abafana cyane nuko iyi finale ntegezwa kuyitwara. Ikintu no basaba gusa no kutuguma inyuma. Kene gutwara bino bikombe iki kimwe ni cyambere, iki cya kabiri nico gikenewe cyane kurenzaho rero. Rero ikintu no saba abafana batube hafi batuguma inyuma kuko batuguma inyuma mu match zose zabaye ma finale twagezeho ntibacika intege. Ico ni ikintu bategezwa gukomera bakamenya football ngo niki. Rero ico kintu ndakibasaba kandi mbizeza yuko tuzotwara ico gikombe. Kocha Pilipili Petit Ronaldo waciye agahigo rumva ko uri umu international